Muyumbe wa Kitui cha Umiloni wa Sua Nimrod Mbai ni watu la mutia tongoi alama nengiwe wiyani Musumbi William Ruto serikali ni yake kuma ilembetani ya ukamba kwa kilawa weta tamatethi toe maitedhe sia mwenendi kukwata maendeleo kuma serikali ni undu vailite valawa weta kana kitauki nene cha kusia maendeleo serikali ni nene ilembetani ya ukamba kwa kila Mbai wa weta tamavetitie wendi wombe bayane na kiti na wakumbana na andiki mama voiti na wakikalo na atongo chama cha UDA kumangaliko ni sia Kitui kunena ni sia unyumbani ukite wa chama kiu cha UDA valawa wetakana atongo yasu tamae metwe ni weawo kumana na ilembeta ya ukamba kuidhiwa itietwe na itina kimaendeleo amwemo menza mani sia serikali nene livoti yake Onesmus Jalo. Muyumbe wa Kitui East Nimrod Mbai ni watongo sia tongo chama cha UDA kuma wodi ni sia mdesi akaunti ya Kitui kunena lese na kuvangia unyumbani wa chama cha UDA ula ukite Mbai nena nandiki mamovo musini wa Kitui tunaomba na unu watu la muti atongo yalama na nengo ya na Musumbi William Ruto mdeni wa serikali yake kwa itumisi ya kuleo kwa atiani na atongo ya langi na kuivatana na NMB Mbai weta kana atongo yasu maende na kusia maende lembetani yokamba iweta kana serikali ya UDA leo so atongo ina amwe kukwata yanya kuma mdeni wanza mama minister ukambano wende kotu china kie maendeleo balo kwenda madhukuma NMB kana matio ya usu sasa yangu ni siatala nano mpaka atone nani iba laba bikiwe William Ruto no atu athieki akwiche kura kana kamba togetwa serikali ni yake na kweli huo William Ruto waza serikali suo akamba no tweki te serikali ni yake tuina ma minister tuina ma PS tuina masio tuina ndwangi na nomende kwa serikali ni ya William Ruto lakini tajamii ya Kitui ithiti kuigwa ila nugie mashinani na nabi na mi tatu pano na atongo yani twanenania ukweli wa mambo ni kana ethe atongo yala andwala atongo ya MCS ma UDA ala membunge MCS ma UDA ala manena tikiti kule itanana ethe moene mekuigwa mute ya wa serikali na andu meitu mekuigwa mute ya wa serikali na twazisia makwasati Ruto nondo Ruto no atweke yandu meitu noeke yandu meitu ala maleto twete ya mute ya wa serikali imani ci andu meitu ni mombaridi mayobi ya mute ko no kwazia mondo na atatu mondo ni manata atatu Musumbi tandu amake wandikite matubikiti mute ya wa serikali amatabye andu Kitui ni maze mekuigwa mute ya ni kwithia ni muyotho kumanesa either muyatonu muyanu kana muyo kwatia wea Mbai wete lembeta yokamba kwithia ina atongo nthini wa serikali nene no yende kutu chine ki maendeleo kwa kila weta mama atongo imosete mianya yo nthini wa serikali nene tevila sio sia kwiyuna na nimele kwithia na kiswane cha mwene mbi pamana atongo ya langi mata kwa tevila ungwa chama cha UDA ethe memagua matatona mepetanga bu mapetangwe bu tenenge Musumbi andu matona kutitona kuigwa mute ya wa serikali na ndo mapeto walugitie na ndwa Musumbi wozie manenda zibila nene woni etame maana na ake mundu ona balosi etwe ndete MCA wako wa musi tata MCA wa UDA ukethani wetie withatanaza kuye tena nominate MCA sina yu kiuni kindu jutu balucha na ni kindu kuma suo tukiwa twaito kisenzia na nundu zindu ziye kasi ka kwikwa nitamwa tanduma UDA nimbe sindu ine tukwikana ni kwikeka uneni wa Muyumbe Mbai wa Kwatombau ni MCA wa Nzamba ni Jose Musyoka wala wetekana bena ulelu kati wa atongo yasu nimele kwithia Kitui cha maendeleo mbetani ya ukamba na ethia kiuki tonyeka Musumbi William Ruto niwele kwika mawadio kumanza mayaki ya maminista lakini kubikabu mwako mwana kino tuanete miakeli ando maitu netu akwatia niena tuwazi tuneza kuwa mute wa serikali undulaba ilite ando asu no maduithize mute wa serikali kane binda ite asa tinene na Musumbi twaliolota ondo mundu ainzie mana ya makwatha utaniweka hata hii na wali ulawa ubabikiwe kemba twikuwa ondola matutwaite neza twibika bando nondo Musumbi kikatiba ona ne wale tekwe cabinet reshuffle into kuigiwa reshuffle na demands ondola mitu mali toto bikio ondola bali hata hii bailite atongo ya chama cha UDA ni mamwende kithia Muyumbe Nimrod Mbai kukita kivila cha mwene kivila wa chama cha UDA unyubanini wa chama kiwala ukite pala mamwatha kumukwata Mbau thine wesemba yiu chama cha UDA nicho chama kila tawala Kenya kana chama kila kisumbikite na ndo maitu kenda weze kwithia ni twathengeania na Musumbi Nimrod yu ni wetu kwikia ta chama na itwala teku mashinani withia ni twekia ngithio ya kunia chama cha UDA malebe ona ituta Kitui county
twika mistake mwenene twaza kwa munda chairman wakutwika chairman wa chama cha UDA na aketi musakuwe bandu na mundu la musakuwe peke yake Kitui County ni mheshimiwa Nimrod Mbizo kwa ambai uzitapethia tuota chairman watezi avingwa no tanisa kwirota mumbunge nundu ndiandikitwe ni mundu nitie kivila cha chairman wa chama cha UDA Kitui County na ne ngwitia kivila na nitia kivila ni itumi nitia kivila nundu ine nene ya Kitui East na nathi kwa muzumbi ngunene ya kundu kungi no mpaka kule Nimrod kukunge wathike indi latu kwata kivila cha chairman wa county nithi andono nena sindu sia county nithi andono nena sindu sia kila bandu katika county ya Kitui nithi andono kwa tongo ya monthe ngatwa kwa muzumbi ta tongo ima county ya Kitui nundu timu ila ibo indi ututethia tiri vota blingo mova Matongo TV kuma county ya Kitui ndito Onesmus Chalo.